Haka khandai trik unaitung hatura ka acik hostikali integrated krima kala IT ka city shau deputy commissioner ka South Gara Hills. Pan ni kajing toket lang persya ka JJM Jal Jivan Mission. Namar kajing kena ka bomsem lale ya ka kam. Vice President jong ka acik krima Council Headquarter lapan pawe kajing sokya bawat laki kam bala pendap ki kot kisla kam syem ladang kana kajing kiu ka ba paw Hamadan. Ka acik krima council ka dawa ban tokit benia ba ka acik krima council ka dawa ban tokit benia haka bakan thup ki breu paper bakan thup ki he tanat ki pulit ki nok senchar snong nokma kilat pathai khobor ki nong thok khobor bar ki dikot jang committee snong ki bayade ba ka JJM ha South Gar Hills district kani ki jingle ka pan paw ka jingbom suhun ba jing sokya ka banang paw hapo ka imlang salang haka bayade ba ka jingpan po ye ki jing syakri bala kolar hapo ka jingmu jong ka JJM ka jingkho te ka jing tokit lang ka pani ka jingpen bor ka jingkit kli bar ka jing syai ha project pajba ka patmu ban pentikena ba ki jing tmu pendroi kin pen kala sa ki jing mentoy ki bala ban yi na ka panta ki nong snong kumba la tmu Grenade em songma acik kama council headquarter ni vice president naki acik songni mandirang na akan natang das kinga jian ancingni Meghalaya state to Jal Jivan Mission JJM ni award manti genchim umungba ground ku chika genchim umungde progress hongi jani kunaka ground mamang reality de mamang dongja mijalo skutari ko anga ya gi ketam songni ko balkala asem rompa asem aru darat asem ni ko complain ka aha yano mijalo DSP revenue mamang ko nakangja aru slong te isabatikja mamang kamba kaza nita dal ba project rangko ka ai bisong nita lak ni lak amount rangko indin okir aha ni gaman dalo anga yani bidingo South Korea Hills ni gamak piaponi kon join inquiry ko taknang ta disina lekha ko submit ka aha naki no join inquiry yo magistrate department police department NGO media aru nokma aru je Jal Jivani mishini songo village committee baksa ya inquiry ko takna gata lekha ko siaha disi approve ka ginchi mo ode ya ko accept ka imna inquiry join inquiry angna date ko fix ka ginchi mo ode anga chika songni mandirang na ki vietnam da skinga ya sat goris to mungsong pati sat goris ni ko anga siaha sat goris to songdong upa mandirang na ki vietnam da skinga ya complain ko na simang anguna sokat nang teman gen jirangon kam dongsrangja jirangon Jal Jivani galchipi dongo kamrang donggen chimo angode complain ko angna wiat phabu jira ko chinga yerang ko nina gata mangen aru yerang na chinga complain ko ka nang teman gen maina namen anching wiya ya namen scheme onga haya Jal Jivan Mission ode mandirang ko boka sungni mandirang ko mamang bisongni kam ka anio progress ko nukna gata manja banga gata dengtang area rangoni complain ko manswani bidingo anga ya complain ko siaha uni kuman media ni mandirang bayano donggen uni kuman sakantian complain ko kapachina anga na siong ko monuna tinga aru manggapan anga mai diki Meghalaya ra ya maiba ko Jal Jivan Mission award manpila andiba ground no de mamang ground de mamang progress tan dongja uni kuman anga central government na ba lekha ko siaha anga ko email ka atken central government na ya minister ang nanga mayrang ko complain ang ko siya iko nga email kat nagda thari duninga ni gaman anching ya naki corruption ko bonat na anching dongay gin chimo ngode batte daken daw anching ni nakatin chin yat gin chimo ngode songan tio JJM ni kamko kagubarango songi nukni mandirang mamang na lecho donggi jabi song antang tangsa ka aro mungsong batte yano department nang antang tangsa country kang bimungo kam ka nen ko nukna gata mana ni gaman angan simang na kandiki akan natang skinga hai anching yana ka ba corruption ang puragalna anching coverate kana aro sima angna support kapachina ana simang sakandikon mon mola plakon mthela